Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. एकलो कोणचो तो पंच म्हणटा की मार्केट कॉम्प्लेक्स कोणाचो फात न्हू. आय अग्री टू इट. तो कोणाचो फात न्हू ना म्हणटा हांव एज अ बींग सरपंच ते म्हज्यान म्हाका जाय तशें करून करपा जायना. हुएवर इट इज कोणाच्यान जाय तशें करून करपा वी हॅव टू फॉलो द रुल्स एंड द रेगुलेशन्स एंड द रुल्स एंड रेगुलेशन्स विच आर गिवन इन द मार्केट complex market policy. Konachen, we don't want business tycoons to come here and take over the market shops which are there. एक पंचान जे म्हणलो हा की सरपंचान already list केलो हा. I just want to rubbish these allegations which have been done against me. Zori toru we are going to follow open auctionings and सगळे आम्ही जर follow करताय. From where the question comes of having a list. So either you are trying to show that you are ignorant of the facts or I feel that you are trying to mislead the people. आमचे MLA चे सदां उसको the first preference should be given to the local villagers. आमचे कुट्टाड्यांचो तो ते मार्केट आहा हे दवरले पयले प्रेफरन्स कुट्टाडकारांक आसतले मागीर केलोसी मागीर ते नेबरिंग विलेजीस ऑफ द कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. पण सगळ्यांक खबर आहा आमचे मार्केट कित्याक लागून उरले ते इतले ते द मेन कॉज वॉज थोडेशे पंच जे सदांच हॅम्पर कोत्ताय आनी सदांच ते कोर्टान गेले सांगात ना म्हणून. जेन्ना मार्केट स्टार्ट जाल्लें तेन्ना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जाल्लें तेन्ना द पंचायत should have the then panchayat should have done the procedure of the sanat but they failed to do it. So because of that there was a huge penalty and magir they had totally stopped the process of following up the sanat. आता जेन्ना पॉलिसी आमची आती येयली म्हणटरी ते स्टॉप करपाक तेणी एडवांटेज घेतली. हे जे उलयताय तेच पंचान एडवांटेज घेतली आनी कोर्टा वयले सो दॅट इट शूड बी डिलेड लेटर ऑन. आणि आय रियली वॉन्ट टू थँक आमचे काळजांतान दिनवास आनी थँक्यू म्हणपाक सोदता आमचे गव्हर्मेंटाक तशेंच आमचे MLA. एवरी ऑफिस शी वॉज ऑलवेज विथ मी. आमची जी पेनाल्टी एज वेल एज द कन्वर्शन फीज वॉज अमाउंटिंग टू अबाउट 16 lakhs of rupees which is been waived off by the government आणि आमचे पंचायतीक ₹1 पे करपा पडना.